أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتنها مسلم أخنا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے عمروں واحدت ہمجی فائمہ موضوع کی حرمت تریبگم و مسوتکا قرمتلوں میدو جو خطبہ گا شعمنا یگن دیا فدین اللہ سبحانہ وتعالی مسوتکا حرمت تری قربوا فائمہ بے اللہ تعالی مسوتکا حرمت تری قربوا فائمہ گمان یکی এ মাসটা হোগা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আউমেন্না খানদাত্তাকে কুরুম মানা করবা ভাইওয়ানি এখানটা তাওম কফি কামগা ওয়ানাওয়া এ মা হোগা হুরমাই খেন্ডিগেন নেদানি এহবিমা এ মাসটাকা দেমওয়া ইহতরামা গদরদি এ মাসটা হোগা মুকদ্দাস কান হিফহেটুমা ওয়া রাব্বুল আমরু করবা ফামওয়ানি হুম কায়রা কান্দাত্তাকে বাজামি আল্লাহ তাআলা মানা করবাই ওয়ানি মা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়াহি রাসূলুল্লাহ সাইওয়ানি ইন্না ইদ্দাতাশ শুহুরি হামাকাহরু মাসতাহ গাদাকি ইনদাল্লাহি আল্লাহ হযরতুল্লাহ ইসনা আশারা শাহরান 12 মাহে ফি কিতাবিল্লাহি আল্লাহ গফতুগা এগতাক কানারবাহি ওয়ানি ইয়াউমা খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা উড়তাকা বিন খালিউ করবি দুয়াম ফেরিগেন মিনহা আরবাতুন হুরুম আদি মাসতাহু তরিম বেয়ে হুরুমাইতরি বেগম ওয়া হাতার মাস মিনহা আরবাতুন হুরুম যালিকাদ দীনুল কাইয়িম সিদা বেগম ওয়া হাক্কু দীন কিয়ে আল্লাহ কে দীন ফালা তাজলিমু ফীহিন্না আনফুসাকুম fahe e mastahuga tiabani gamilla nafstakan aniyabrin wan ema hurmaitre begumwa masal tahuga manallah mana korabwa fawa kamaki nafstakan aniyabri insana ge nafsaki allah wa rabbul hurmaitre korabwa fawa icce insana allah dunya fonubir nafsuga nunna nebes kilamu kame manallah এইলা হবে আলা দুনিয়া ফনুবি ওয়ারাত্তহির নাফসাকাগে দুনিয়া ফনুবি এ নাফসুগা এব্বেস কাহালা কিলাম কামেন নেই এই আল্লাহ ফিতরত ফিতরাতুল্লাহ আল্লাতী ফাতারান নাস আলাইহা
Allah fitrat Allah insana egotuga matiga ufeddevi khalbu korbi saaf tahir bay fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha emma nafsu mi behiga mani timbayaka ifrata bayaki nafsul ammara nubakan tatakam miha gowabe nafsu gawa demyuni nafsul lawwama mi hunga madama limfawa nafsu demyuti nafsul mutmainnah hinghama jahun libigam wa nafsu ehem bima ibu shakne gotuga insana enage nafsan anya veri vijje kamga walama mi hunga madamata nafrat e nafsa radwan nafsan ena anya veri vijje kamga walama Allah hadratuga ena faaf veriwane ena ekula kantattakan azab libigandane ehem bima Allah subhanahu wa ta'ala khasako aharuge bara mastu hoga terin hataru mahen hurmai teri korabba emasta hoga Allah ta'ala miyangawani tiaban hoga nafsu takan aniya berinwa ebahi hurmai teri begumwa mastar hoga khasako faafataka duheliwa tiaban zine kurma waktan kurma rabiyuma mihum meruma mihim sallallahu ta'ala ke syariatuka Allahu nahi korba haram korba emmeha kantattakun tiaban do heliwasha adi kantatta kurma sabun ham faafariwa kantatta maimba fainnang ureduma awattrinna gellun dinuma no awattrinna undagu kurma dede mihunge demeduga onnai korikan nagaran deeteri jassam masai kurma ghiba bunuma fahish nuba wahdat dakkai wada wahdatam mujtama tahuga fatram masai kurma dogu huduma dogu huwata kurma mihun ko swarabba war kantat mihri ekantat to som timage nafsu hada habitra bettiganda kantat nghebi Allah subhanahu wa ta'ala miyangawani hurmai teri begumwa masar tahoga tiabami ga nafs takat tiabami anyabri nuwasha salafus salihun ga bekalung iswadiya hiyolafa aslafun ibekalung hurmai teri begumwa masar tafihma ekiga warabbuda ballawagin urupani faafayaka wafada ibis kameka kairin wabetu ibekalung warabbuda ballawa alhamga gina bagutan ebekanung heda kurabawani kirtimai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummat ad-dawwa fa irsyad tahki wasmi'i himma hurmai teregwa masar tahoga kurwe fa ge gubai bodwane ehni hem masar tahoga mihadi hada doga hurmai teregwa masar tahoga hada dogwas itafatuan azab diunga faafirunga ehni masdar toga mihunna gellun dinwa mihunna ganiya gariwa fadan wataniya libe fadakan tattakum gurma mihunga mudada gellun dinwa hurumai tirgumwa masdar toga mikan tattakumwa istafat aharuga huriha mastahiga sallallahu manaka rabba kan tatta khas Allah ta'ala yang gawani Allah ka hadratuga hurmai terikam bodoh kamwa maskeve mastahoga tiaban gan nafsu taka tiaban anyabe muafi adi mastahoga iswa hangrama kurum saramban iswa hangrama ferung bisnai iswa hangrama ferung bisnai mastahoga hurmai kene dana tibe Allah taala ikan kamusnoni mana kurabba bima Allah subhanahu wa ta'ala ga'artakunna qawna mikan kama dusnali megani Allah rahmai Allah subhanahu wa ta'ala hadratum Allah ga'artakunna wa oga wantakam fadla wantarikan ihsan tarikan hurumai teri hataru masduwa hamayakani mihak Allah habbiru tibe ena nubakan tatta nubakam purvidan di samalukan digen ulabikam gawa nama ibu sakin nenge hurmai teri hataru masnimida ilwas nafsu warabbul tahir wa fahumna imma ramdo masnimidi wa fahuga kurim bestani fadai miharu alwan nan anekas hurmai teri masarta Allah subhanahu wa ta'ala
يطيع من الله من ورقة الدبابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وقدر بخطبة مستحكي سلم قيد مها سلم حج مها محرم مها أدراج ومسكمغا كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان قد الدبابة نفسا أنيا ورواميه نفسا أنيا ورواميه بهي فافته قدرت ماغ نفس كمبالاميه فافتك النفس هراراميه وميهن به وتو أميهن غوني لنهلكن الظالمين هم كرم أنيا ورين حداه قربوا مسلمه أنيا ورين حداه قربوا مسلمه ولنسكننكم الأرض من بعد دنگميهن فهغا يباميهم نبيمغا وزن berikan tima Allah subhanahu wa ta'ala dirbawa hushime man Allah subhanahu wa ta'ala aniya berikan wani ilahu zat qurab saran qurab gudusi hadis basulaga man Allah wahi qurab angwa ya ibadi tima Allah gartakun nebe inni haramtu zulma hamakaron tima Allah subhanahu wa ta'ala أنيا وريكن حرام قربا فيوني على نفسي تمام الله ذات فلا بس أنيا وريكن حرام قربي में وجعلته بينكم محرما أتيبان جمدوغاي حرام كم لببي में فلا تظالموا فهي إبّيكن أنيا ورين واسه إبّيكن جلون دم مسكين نقراه إبّيكن أنيا دم مسكين نقراه إبّيكن تيبان فراد ندقون قراه مكان الله سبحانه وتعالى إله من شريعتك ما الله مناك ربا فمني مكان جلون توربّر مكان جلون توربّر mi aniya saum yanna gellunta warabbul ehmbe rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiritimai nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith qurbi ittaqu zulma aniya tiyabanu birwati wahe nafsab saniya devidanati dimag paratu mihakab saniya devidanati ve ekama birwati wahe فإن الظلم فيحم كرم أنيا وفي ظلمات أندير تكيج غتو يوم القيامة قيامة وحجا واتقوا الصح هذه الدهيبة كما بروة واحد يا بهي دهيبة واحد يا فإنه أهلك من كان قبلكم فيحم كرم أي إكانتن أي تيابان لكوريغ ميهم حلاك وديا كما كي hisab berbudak tangkamu dahibitin wahid man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum ekam ga sabun ne emi hum ga meduga leru horun tang ufedigen ai wastahadlu maharimahum adi emi hum ga hurmaitan hudda puri emi Allah emi hum haram korbikan datta ekamaka orang hadagan nemi hum hadal ko gati subhanahu to emima ekantakun tiyabami hum dur hijwabe kirtimai rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad dan ballawa ekade gufan hajjatul wadauga arafat juga hunnawa mistakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam agor irshad inna dima'akum wa amwalakum hamakun tiyabami gilliya wa amwalakum aditiyabanu ga mudala wa a'radakum aditiyabanu ga abur alaikum haram tiyabanu ga majjah hurmatire bahi ibismiya kan hudda began nuwe aneke ga lego horo mara mari hingu aneke ga mudala gellun dunong e muda no abu gotuga ni gulaga to hudda began wa kan tattakenno mihiri adi anekunge abura behi anekunge aburang hutwa pada wahad dekuma emuge izzatun nafsa gelilung wa pada kantat takuru alaikum haram tiyabani ga macam mikan kan haram begebe ema hajjatul wada khutbah de kade wana ida idam ballawa mi hurumat dari kan oi mimbar bayan koddu gawi ka hurumati yaumikum haza
tiyabani ngam midwa hoga hormay faday zul hajj mahogan wala duwas duniyan irwara duwas tawtare maid bi arafat duwas duniyan anna imme maid bi arafat duwas tiyabani ngam midwa hoga hormay faday ka hurmat yawmikum hadha fi baladikum hadha tiyabani ngam mirahoge hormay faday makkah dunia gawa imme maid makkah ga hormay faday في شهركم هذا تيابان غمي محوغا حرمة فرنزل حج مس حرمة تربيكم وما هنگي دمني حديث ربني وستلقون ربكم فهي تيابان برس كلام يا تيابان بدل القرآن يابان هين القرآن متى ولدافن إني كمانغي يابان يقول تكبسين القرآن متى كمي دنيا كتيابان ولداف مروي ما إني مني كمانغين القرآن يقول تكبس وستلقون ربكم محمد تيابان برس كلام يا تيابانهم بدل القرآن فيسألكم عن أعمالكم دين تيابانكم عمل تكامل إله تيابان سوال قربوانه الله حضرة الأسواد وتيبانكم عمل تكاجي تريغا على الناشئ فلا ترجعوا بعدي كفارا فلا ترجعوا بعدي تمن كديغ فانا فهغا يبانيهم فلا ترجعوا بعدي كفارا كافر خمغتيران إبرين داره yabami ihu ulunu nubaat atau lumacang anikati mangkadega fana fahuga ding imrin udare Allah wa hadratum mai begam wa islam dinu hidayah libi makarimul akhlaq ma sifat yabani bayan wa hingajje embi ma timang kadega fana fahuga ding ihu ulunu gotat yabani manikaru juwan wa fala tarji'u ba'di iman kaliya kafana fut yabani rujuan wahai kuffar kafir kamu keteria yadribu ba'dukum riqab ba'din yadribu ba'dukum riqab ba'din yabanihum ibbay ke khandura tahuga tala aniya ko abayakan wahid yabani bima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadis rasul tahuga mihri kaliya kafan debba wa agori irshad dimma Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an wa wahyi Qur'an wa fani wala tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu wala tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu yabani amilla aytakum ala bakriya nafsukan illa lillahi wala tulqu bi aydikum ila at-tahlukati وأحسنوا تيابان إحسان ترواره إن الله يحب المحسنين حمك حرن الله سبحانه وتعالى إحسان تري عرندك لو بيودك النوى بل الله تعالى من يقول حرمت تريكم ومسرتهما فلا تظلموا فيهن أنفسهم مسرتهما يبان بالنفس تكن أن يعمل النوار إنسان بالنفس قل من لبدانته بلوا إنسان ذي نفسك قلهم اللي بدانتي فم بينهم كرمان أوزر وحالت فم بينهم كرمان أوزر وحالت مساك بليغ حالت فدا حالت حالت فم بينهم كفي كم قاولا تما قلهم اللي بدانة كم بيروري كم وجن الله تعالى مناك ربعني إكن كرم إيجي بدل فم كرن جيك أنت تمساك وضو كرم wudu ke badaluga tayammum kurwam yonnani hinayagatan badaluga tayammum kurwam yonnani ramdom hoga Allah roda fardu kurbi bali halatuga iroda hifum timaga nafsa gellum bedanatiwe bali uled wasta hoga roda du kollum isnat baafwan nafsa gellum bedanati nafsa gellum bedanati yabanihum bali uled kam gawana daturug mati gawana ifada halatuga datunga uleiru bani haluga wata bali uleiru roda hifima ekam sabu nafsa gilum bedana kam ga birwari kam hojje kam ga wana Allah taala rukhsa debba fani roda du kolla
den Ramadan mas tiyama fa'iddatun min ayyamin ukhra hen duwasta hega e adu furiham kurma Allah taala anggawa fami ma bono mi harus kirma mi harus Ramadan mahga ena ge dari fala gaatu dinu ge samus nafsa gilma bedane kamgo biruri kamgo ojje kamga wana ma bono mi harus roda do kollum hudda korabba kirma mi harus roda do kollum hudda korabba hondani enage nafsa bus dari fulak bus gilma bedane kamga biruri kamgo ojje kamga wana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hayat proga hingga dia kame ashabe kalum angorame getrega ashabe kalum lobiden hilay kun jehmi higge bo warabboda falagan diyai warabboda mi higge bo falagan sate hilay kun je denge himbe poti gande banda faati den fini gadarega ena junub berbi fini gadarega junub berbi den ena ge ekorinna ena maswara kori dafa ho itimunna ge halati mi kan yebaduna gene timunna warabbulu aniya warabbulu gelme be faymi wani warabbulu bo falayan go sen wani timunna mi haro mi rega junub beri wajje mi ma fatis namaz ko mattaka kinatu timunna hadani timunna hina gannan to janwar fini gadalengei adi enaage haalata burgunga bayge mesden ebe kalin daalawi den timanna men nakan itru watin te fennaagre jeheni hinaagan naahe jehe hinaagan naahe jehe wallawa dengena emi honge lafaya gota tantak kon e gada finya tahammal no korbe marwi datang ni dengan ashab ya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami waqtin nabi hadis ukur mit ya bayam ngena marali ya bayam ngena marali tayammum kurina mayna fudni ya tayammum kullang ngena fadis namaz ko ya hadat wa Allah nuniyata fil mujassad foti ko ngejje bandalagan deng huri hisab ta ga fen jasata fen fo ni namo sena fudel embi ma kirit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi be kelege wa hakaun adu ham eiehen sahabi be kelenge Amr bin As fini gadare ga amay kala kam dimawi ekade fan taym qurban fadis numad qurban den bayna sahabe kan hip pangara wadaga timi ko kama ko dane inagan na ge denge be kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hoga ida turaffahu bay wa den nabi sallallahu alaihi wasallam denge Amr bin As denge denge ko denge kare fan kan takro bi dan Allah rasulaye warafini gadare ke erega timun kale fan junub bari halata wa hinagan fi kam gawana me kafi gum nafsa gilm ehim Allah taala ke wahyi basur gawani fadain nuntoye wala tulqu bi aydikum littahlukati wa husnu innallaha yuhibbul muhsinin ya bani hum ga'ittakum ala ahlitan nafs illa nillah ya bani ihsan terware wahyi nafsan oga terware ya bani innallaha yuhibbul muhsinin ihsan terindake heyo ko kanta qur'an hidir Allah lo gannawe Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbulang faaqul qur'ani Amr bin As doa ko debbi ummatuga ifada bodde fibu inu warin tibbi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faaqul qur'an embi ma hurmat tirbegum wa masarta hoga nafsan aniya wa fada imha kan tatabun duruhidiwa nafsu faafuri wa fada imha kan tatabun duruhidiwa Allah subhanahu wa ta'ala gawah mani embi ma mika manga unumen warabboda samalukan denjehene kamimmi warabboda samalukan denjehene kamimmi kankam ga onna rangala goy deneganna warabboda masai kuran jehene awumen nang ulmara gandat hoga suwal kuran jehene Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'an ga wahyi Qur'an ga wafani fassalu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun tiabani nege kam ga walama
دنميهم كارنها ومن في الواحد دنميهن سوال قرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن وحي قرآن فوى فرقان سورة ويوم يعض الظالم إنسان أين جتوغا دينغلا دوه إنسان أين جتوغا داغن دوه دينغلا دوه على يديه يوم يعض الظالم على يديه يقول أين بنانا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا تمنى رسولا تباوي إخليك فانو دكوي مغو أي مغي كمغا بلاي أولنا محاضران غلبي يا ويلتا هوري حلاك الجبر كماي ليتني لم اتخذ فلان خليلا ميوني مي حقيتي من نغي اكوري كمغا نبلنا محاضران غلبي ميوني مي حقيتي من نغي غاي اكوري كمغا نبلنا محاضران غلبي ايكي بتو لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني تمنغاتا هداية ما سبوا تمنى رنگل مغو فنفا أبا تمنى رنگل مغو اتباع قريناي تمنى هم سيدا رنگل موغا حتى تمنى مغو فردي لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا شيطانا بيه إنسانا جلون دي اتكامغا إنسانا مغفرت دا إينا النباه وفنت الدكامي هكامغا شيطانا بيه إن بما أروننجي نفسو تكن أنيا إيكا وافد إبس كمي فافري وافد إبس كمي نكورما أنغا وافاوي هندو دلون كروي فافتب سورجنا أتون كروي فافتب سورجنا خاصة حرمتري مصر تهوغا نكند تكا جيتريغا ورب بسنن جهين سنغايد مصر مفهوغا نهار عرمي هيد كرني حرمتري غوا مصر دوستك نزول حج مصر محرم مصر جهيجن ثيم مصر سباده ورب بڑا فافتكا ميها درو هدي وانجه يبامي هو مصر تهوغا نفس تكن أن يعبر واحد فافر وافد إمها كانت تكون درهري من الله تعالى إنجوان ما رسول كيرت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حدیث رسول قاسم یعنی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فرح مسلم کی من سلم المسلمون مسلمون سلام کن لبجميعها من لساني إناغ دلوغ نباكم ويده إناغ أتوغ نباكم فريها مسلمتي إناغ فراتم إناغ دلوم بيس أتوم بيس إهم مسلمك جلو من نلبي ميها فريها مسلمك ميواني إهم محمد وتتماغ نفس بس جلو مديغ نوان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار गेल्लू में दिनों में गेल्लू में लिपिगत में नुए एमा गेल्लू में दिनों में बस नहीं गेल्लू में लिपिगत में बस नहीं दिमाग भरा तो मियाँ का गेल्लू में दिन में अज दिमाग नफ्स दिमाग गेल्लू में दिन में बस नहीं वल मुहाजिर अदि मुहाजिरती हकीकी माना का मुहाजिरती ते आउन मुहाजिरे बुनीमा आउन में विस्ननी यही मक्का यही मदीना हिजरा पर भी बेखन नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरु वल मुहाजिरति हकीकी माना का मुहाजिर की हजर माने की दो कोल्ला हजर माने की दो कोल्ला एम मुहाजिर माने की तिमा दिरिवले तन दो को हिंतन कद्दामी हाय मितांग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी मुहाजिर की को बयान कर दे बनी वल मुहाजिर अदि हकीकी मुहाजिर की मन हजर मान अल्लाह अन्हु अल्लाह नही करबि कंतदु कोल्लाहुन नमी आय माय अल्लाह नही करबा फवा कंततकुन दुर हेदिवे नही करबा कंततदु कोल्लाहुन नमी हा फा फयकबा फद इब्बिस कमिन लुको हेव अमल को मदी देवी हुन नमी हा एये
haqiqi managa muhajirati wallawa Allah subhanahu wa ta'ala aniyaya ruhudi nugannawa minbar aniyaya ruhudi nugannawa minbar Allah ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadis basur al-hadi ma arminna ngene mi kamaki kiha warage kamekka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kawi annal mar'ata hamakar anghenako dakhalatin nar fi hirra bulalik ke sabu narakaya bane bulaka hidi anghenak narakaya bane subhanallah wadhalika annaha habasatuha hatta matat ekam vigotaki anghena e bula marwanden bandegenne gengul ya tihabur aniya yang Allah hormat dari kurbi ceke bes Allah hormat dari kurbi ceke ibes ini mah yang hina buladan aniya kurima narakya bane mi hadis bani wazalik annaha habasatuha yang hina ti bandegenne gengulni hatta ma marwande fala hiya at'amatuha khai tu kolen nude yang hina ya kah wala sabatuha di fem fode besude yakate bande fay be wala hiya tarakatuha ta'kul min hasasil ardi adi ena ebwa du korek besule kaitin hodan daka eti amilla gosus kaitin hoda bimuga mihri bayo eti bohore huya eti miti bohore bimuga min hasasil ardi bimuga mi faragahun ecing ecek kamis daka duas koran ulai enai subhanallah ehmu sabun ballawa maroha hunu kamatiga ebula marwegem midiyai bima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar debi yang hina kinara kedana mi hekam bede Allah hormat tiri korbi ballawa janawar adi insanu ga hom mekoba adi insanu ga hormay ko ba denmian nani ajab koroni wa hake rasul be kala kamil kantan singa dia gote rasul nabi be kala wa hake men nani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis rasul kala fan mi khabar de ba fani nabi be kala ge faim puga hinya mi dangalani hinya kumya kasden orang bihagada ikita dan hirwa berjobane garasat namlatun nabiyyam yal anbiya'i nabi be kadung tereng nabi be kadung ke hain polga hinyami danyalani danyali fa amara bi qariyatin namli fa qaringat den hinigira hinita maralam ya amru korbe hinita maralam ya فأوحى الله إليه أن غرستك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله دين إبه كدكن الله وحي إبه هنيك كدك فانو فاين پلغا دين إلم غسابون إهنيك أمي kaya gefam nati kolle biyati hiniga ummay ekkon nati kolle biyati horiha hinyek ediyai hisabu tusabbihu Allah tasbih kiyatib hinitan Allah tasbih kiyatib Allah hidri horiha takaitin Allah tasbih kiyat Allah ta'ala fi al-Quran wa wahyi qurban gawahni وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إبسط النوي إلى تسبيحا كيا إنه استيبان هنكن إتكتيج تسبيحا قدن ديوية بما الله سبحانه وتعالى مستقيم يوني حرمت قربا فمن حرمت مسرته أو من هيو عمل حرمتي كجينا وقت من هيدا كورنجيني فرض فسنما دركات المات قرآن كيون جينا كرما ذكر كرما استغفار كون جينا كرما ويها وسجناكم هي عمل حرمتي دمتي بنجيني دين إمي بولا ركات الونجيه كما في نفس
ekame kurmu timaga nafsu faafari waafada kame nukobbeto bedi ekame kurmu saamu timaga nafsu faafari waafada kame nukobbeto bedum nafsu ga tawhir kan gellidan nafsu ga tawhir kan gellidan edi khas kan hurmatteri masarata hoga purave tuma ora kuda kuda kame ke hiwa kan tahoge ugu ba mis bolo begendan ehwima khas ko hurmatteri masarata hoga Allah subhanahu wa ta'ala hadratun irsad ayasami wali tiyabamihum fala tazlimu fihinna anfusakum tiyabamihum nafsu takat tiyabamihum an yawri nuwashe mastahoga fala tazlimu fihinna anfusakum mastahoga tiyabamihum nafsu takat tiyabamihum an yawri nuwashe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arul minna warabbuda nafsu ekantatta kurum faafiriwa zaatu ekantatta mihi mana korabba kiritumay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis pasulak asawe min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni mihaga islam kam ga terega himenigam wa kam ga bai islam kam ga furi hama kam ga terega himenigam wa kam kei himaya ibras behume gumen nuwazat ga kantatta du kollagi ko heyo bahennuni nubunma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dagwani bunane heyo bahen nekam ga wanama ma awla kam bolo hanuhurum echen nubuna tima horum ma awla kam bolo khilwatuga ginawagutu heda kurmati wara sawabu rikam khilwatuga Allah subhanahu wa ta'ala kashakolagum dakamamadu bisna fikuru hingga may Allah subhanahu wa ta'ala garaskam hadumako timaga du heyo zikuruga ibara itakun taikuffa bemu ehni nabiyya sallallahu alaihi wasallam yang du hingga miha kwas dengan Allah rasulaye Islam dinuga syara'u fawa kan tetap warag ginaye alugandong ekame kurima warag gina sawab libene fase hain kollebene kame aluganda bidaro debwa ehinduga kirituma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbi la yazal lisanuka ratban min dzikrillah Allah raskam haduma kurmun tibaga du hikuna udeshe edu taikuffa bawa rabus may Allah subhanahu wa ta'ala raskam haduma kurmunga tibaga du taikuffa bawa emme ginai miha mi hushahol ganda faafa to terega himne duluga faafa wara ginan mubayakan tattange bol dulung kurave warabba gina kanta dulung kurve faafatange bahon ehem bima wakin khas gotegga hamammi komme insana ko sena ge du warabura rakka teri koranji he dulung kurve faafataka med warabura mi ha samali wanji he bahib bunuma fohoga bahoge alaka timaiwi eden tima nubuna bahaka busnu hedel hima esawabataka dulum bahib bonunu ekori warabada visnan jehe visna ha dulum baspunan jeheni dulum buna bastan Allah ga hadratan heyo basta Allah ga hadratan maitten aragende Allah taala ki Qur'an ga wahyi Qur'an ga wa embima algondo ge nasihat gi algondo ge nafsu ga suiha lobeti muslim akhunna khatina nasihat gi hurmat telbengam wa masarta harulna bi baddal Qur'an yehbima armenge nafsu tayyar Qur'an bi mihar sure emasta hod dharmaya sawab hod mafafa yakwa fadama huriha kam kun duru hedive he amal ta hurmati ga gaimati mangada wa am yal Allah subhanahu wa ta'ala umenge minna he wisun dewahi fafa ta umenge nafsu duru hedi Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala hadrat birwati wa hewlafa salih walang gatere galang min labwashi subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik